Molitva za odvažnost. Antoine de Saint-Exupéry. Gospode, ja ne molim ni za čudesa, ni za priviđenja, već za snagu svakodnevnu. Nauči me umjetnosti malih koraka. Načini me pažljivijim i snalažljivim, da bih se u raznolikosti svakodnevnoga života zadržavao na otkrićima i iskustvima koji me uzbuđuju. Nauči me da pravilno raspolažem vremenom svoga života. Podari mi fini dar da razlikujem primarno od sekundarnog. Ja molim za snagu, uzdržanosti i mjere, da kroz život ne bih lepršao i skliznuo, već razumno planirao tijek dana. Da mogu vidjeti vrhove i prostranstva i da čak ponekad nađem vremena da uživam u umjetnosti. Pomozi mi da shvatim da iluzije nisu od pomoći, ni sjećanje o prošlosti, ni snovi o budućnosti. Pomozi mi da budem ovdje i sada i prihvatim ovaj trenutak kao najvažniji. Spasi me od naivnog uvjerenja da sve u mom životu treba biti glatko. Podari mi jasnu spoznaju da su teškoće, porazi, padovi i neuspjesi samo prirodni sastavni dio života, zahvaljujući kojima rastemo i sazrijevamo. Podsjećaj me da se srce često buni s razlogom. Pošalji mi u pravom trenutku nekoga tko ima hrabrosti da mi kaže istinu, ali da mi je kaže s ljubavlju. Znam da se mnogi problemi rješavaju ako se ništa ne uradi, zato me nauči strpljenju. Ti znaš koliko je jaka moja potreba za prijateljstvom. Daj mi da budem dostojan toga najljepšeg i najnježnijeg dara sudbine. Daj mi bogatu maštu da bih u potrebnom vremenu, u potrebnom trenutku, na pravom mjestu, u tišini ili govoreći, nekome podario neophodnu toplinu. Napravi od mene čovjeka koji zna doprijeti do onih koji su zaista na dnu. Spasi me od straha da ću nešto propustiti u životu. Ne daj mi to što ja želim, već to što mi je zaista potrebno. Nauči me umjetnosti malih koraka.